بريس عبد القادر قولش او سروكي بارويا ديار بكريه ولديار بكري الجلميه بريس عبد القادر دماتا باجبه كواتا بارويا ديار بكري جي سكالا لدجي يavaş تمار كريه قالوا دي çerçeve yasaw resayın berkarên Türkiye hon dikarin لدجي گوتنên yavaş çi bikin ve dadgeh bo çi bike ولكن دبه پرزگیره کدن گبه میوانه که میهجا سبارتی و پرسه اوجی که سروکی بارویا دیاربکریه تماشاوانیجا کو ج بارویا وانه و یا دیاربکری جی بگمان سکالا تومارکری بون لدیجی یavaş بريس عبد القادر ادي او سكالا و توماركري لديجي يavaş كواتا گلو دي çerçeve yasayın berkarın Türkiye'de hon dikarın le der hakkı çi bikin. Şimdi öncelikle 27 Şubat'tan itibaren دەستپێکی ji 28 Şubatê serdemeken û dest pê kir û girêdayî wê zemanê li Diyarbekirê û herwiha li Tirkiye jî li Hind navçeyan di coğrafya Kurdên Newrûz bi rewşeke erênî çêbû hindikê şeyên biçîk hebûn eger temaşayê salên bihûrî bikin lê li navçeyên baştir xelek bi coş ketin nava meydanan û Newrûz pîrûz kir ev pîrûzkirinên henê jî yek ji wan li Şernaxê bû li bajarê Şernaxê hûn dizanin ku polîs ketin û her wiha şeerbena dan zaroyan ev jî gelekî erênî bû her wiha weke videoyekê ket nava rojevê hûn dizanin Hind hebûn ku bi vê yekê nexweş bûn û Serokê Şaredariya Mezin ya Enqerê Mensûr Yavaş got çima we ev şirînî dan zarokan diviya hûn rex bûban û dibe hûn bi vê yekê kar bikin bi vî awayî û nefretek çêkir xwest ku vê rewşa erênî têk bide Federal Kürdistan bölgesi û her wiha Herêma Kurdistanê alayê ku hat belav kirin weke pate behs lê kir ku ev ala henê bir dille ayrımcılık ciwan ji bo milletekî û her wiha em wiha dibînin ku binpêkirina maf û her wiha qedr û qîmeta milletekî kir baroya me xwest ku bi tawana cudakirinê cudaxwaziyê û her wiha rabûn dijî xelkê û nefretê me xwest li İstanbulê dawayekî bi vî awayî tomar bikin. گلو هم بباورن کو لستانبول دادگه و دوزاوا لبرچاوان بگیرن و لی پرسینه دی گل یavaş bikin. Şimdi çok açıktır aslında kanun. Niha yasa gelekî rûne navçeyekê ku grupek tê hedef kirin û her wiha tê biçûk kirin û her wiha gotinên nedurist û nefret li hemberî wan tên avêtin û dixwazin cuda bikin dibê tawan grupekê diyar kirî navçeyek ku tu bixwazî provokasyonê çê bikî di nava yasa Tirkiyeyê dibê tawan 126. maddesi hem 122. maddesi madde 121 madde 120 di nava kanûna Tirkiyeyê evên henê tawanin û bi tawan hatine naskirin û her wiha li netewên yekgirtî li beyannameya mafên mirovî û mafên mirovên Ewropayê jî maddeya nehêviyekê bi tawan dibêne lewra em li hemberî Mensûr Yavaş çi pêwîst bibe li babetê yasayî em ê bikin dixwazim tiştekî dî bêjim eger demê we hebe Mensûr Yavaş li hemberî Kurdan û her wiha zarokên we çend nexweş bin ya Ozgur Özel jî ku lêborîn ji Kurdan xwest ew jî gelekî bi qîmet bû li hember yek tên li hemberî nefretê zimanekê bi nefret li hemberî xelkê ew dikarin ku zimanê aştiyê bikar bînin me daxwaza lêborînê kir û em çaverê bûn ew jî li hember vê yekê Berês Özel lêborîn xwest û vê yekê em bi qedr werdigrin. به داخوانیا ازگل وزه سلوک جهپی کو داخوازا لیبورین خواستیه جوه جه کردان هلبته گلو هینه سکالا خواه بکشن
Hayır, asla böyle bir anlama gelmiyor. نخیر نایوی واتای کجالیا سای بچن دوا خوفه زن نخیر امی بردام بن وکا سیاست سروک پارتکا سیاسی لهمبری سروک شارداریا خواه تیل بورین دخوازه اف بابتکی بقیمت ور و هم بلند دنرخینن لی نایواتای کم طلبا خواه پاش و بینن پاش و بکشینن نخیر و بردوام با هند زنم کو سروکاتی شارداریا انقره کسکی به ازمونه و مزنه اف یک به قصد گوتیه امدکارن و بیجنج برکو کسکی به ازمون و سیاسی کی و به ازمون اگر نخوازه ifade کی و بکار ناینه اف به قصد هاتیه گوتن و روها تاوانه و هرچی لهم بروی تکرن با یاسای ام وی کی دخوازن ولی کواتا برس عبدالقادر البته بارویاوانی که سکالا تومار کریه لسر رای گشتیا خلکی کرد لباکوری کردستانی جی بگمان کاربردانی جدی هنه به تباهی جاده لدیجه افدافانیا یا باشه کواتا بخواه تاچن سدمه که نوی گلو گو ایدی کرد برزیا لهم بروان بیته کرن به تو آوه که قبول ناکن هم جاده هم باروین لباکوری کردستانی جی بهفرا. Şimdi tabii ki halk kendi değerlerine dönük bir saldırı. Naha خلق تماشا دکی کو هیرش سر پیروزینوی تکرن بگومان قبول ناکن تماشا کرد لنوروز پشتی وی جوش و خروشه هبوی دنوا کردان دما تو بحث زارون وان دکی دما تو بحث پیروزی وان کلتور وان دکی کو رنگین جواز بکار آنینه و دنوا کردستان هریما کردستانی کو هریما که فدرال و علا خواه تو هیرش دکی سر نای بحث کرن جبر کو افعالا دنوا تفایا پروتوکولا ترکیه ده تی قبول کرن همو آلا جبو خلق و جبو جواکان پروزن بتایبدی جی آلا هریما کردستانی جبو خلقین کرد گلک پیروزه جبروه که جی خلق خالی دکن خودی و تشتکی گلکی آساییه برتکین وان آسایبون به تایبتی پشتی لبورینا جه پی رنگ اف برتکین هنه کم ببن لی نای و آتای کو کردوی بیدنگ ببن به تایبت کو هند خوازن بجنه پیروزین کردان پچاورا یعنی جی پاتا اوت شون کرنا رقیر شون کرنا کینه دنا و خلق دافنای قبول کرن امی تعقیبا وی کی بکن جالیا سای و هر روها دنا و دادگه ده امی تعقیبا وی بکن و یکلای بکن اما کبار رویا دیار بکری تنه نه وان و هر وها دوباره دنجی لدجی منصور یاواش شرمزاری خو پیشکش کری و هر بله برس عبدالقادر ده 100 سال کمارا ترکیه دا یکم جاره برپسه کی دیار ترکیه دا خازلی برینی لکردان دکه کو برزیل هم بروان هات کرد دوان سالان دا قتلیام لدر حقی کردان هات کرد شوراشینان هات نشنا برن سرکردنوان هات نج بدار وکرن گوروان جنه دیاره جبلی دا خازلی برین رجب طیب اردوغان لهم بر قتلیام کل درسی می هات بوی کرن اوه خوشی تا چند دا خازلی برینی یاسرو که جهب پیش هات کنویه کو فعلا دوزا کردان پرسا کردان لترکیه دی دو قناقه که گله کی گرنگو به باندور دای قط نابید بهتش پشگوی خستن Şimdi Sayın Erdoğan'ın da Sayın Bahçeli'nin de نه برس اردوغان و برس باخچلی و برس اوجالان و دمیرتاش جی اف اشتیه گوتن و کروارین و گلکی گرنگن هند زانن گوتارا اوجالان اف دسپیکک بو هر و برس اردوغان کو سرو کومارا و باخچلی جی وگرا هم بریوانو ایدا جبو ایراده و نسپاس کر و هر و سپاسی که اپوزیسیونی جی کر دوی جنگا آشتیه ده بابت کردان ده جنگه که دموکراسی ده ناسینا کملیکا کردان و هر و پرورده کردان زمان دایی که کردان
اف 7 سال بون داتن انکار کرن و هر وها انکارا زمان و دیروک و کلتورا کردان داتا کرن اف انکار نقطه هات دانین فرصتك جبو اپوزیسیون جبو دسالات جبو کردان کو دوی بابته دا برپرسیارتین جدی هنه هر کس برپرسیارتی خواه بزانه و حرکت خواه بکه و هر واجبو سودین پارتیان یان حزبان نخن هم بر سودا گشتی لی اف ده آلانکی دموکراسی ده چد به ام جی وکا جواک وکا آلین جواکی هرچه پیویز به ام جی بکن و همی گواجی هم حاضر بونه ولی بريس عبد القادر كولاش سروي بارويا ديار بكري ولديار بكري جنبه قالك سباس